Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, najpoznatiji srpski youtuber, nedavno je zaratio sa našom najpoznatijom zvezdom Jelenom Krleušom, jer je ona pomenula da je Bogdan derište, te je navodno isprozivala youtubere i njihovu profesiju, što je Ilića izrevoltiralo, te je na svom YouTube kanalu objavio video gde je uzvratio prozivku. Nakon toga, iz vedra neba je Sergej Trifunović u jednoj emisiji rekao da je Bogdan gej, što je rezultiralo nastavkom prozivka, a Krleuša je stala u stranu poznatog glumca, te ponovo isprozivala Baku Praseta. On je to objavio na svom Instagram profilu uz odgovor da navodno ne može da pokrene svoju karijeru prozivajući njega. Dokle će se reč gej koristiti da se neko uvredi? Ovog retardiranog klinca se sledeće godine niko neće sećati, jer će sedmaci biti osmaci, rekla je Jelena Krleuša, a Bogdan je na to odgovorio: šta hoće više ova muzička striptizeta od mene? Sjaši sa mene ženo dosadna, neće ti karijera oživeti jer me pominješ non stop, odgovorio je youtuber. Da li će se ovaj sukob nastaviti ili ne i da li će Krleuša ostati imuna na ove reči Baka Praseta pred skoro 1 milion pratilaca, koliko broj Instagram profil Bogdana Ilića, ostaje nam da vidimo.